n'ibibazo bijyana n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Gusa ariko nanone ni intambara mu by'ukuri iki gihugu cyakomeje gutsindwamo n'abarwanyi ba M23. Gihitamo rero kumva ko abo barwanyi ba M23 batari bonyine ko bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo u Rwanda rwarabihakanye, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihitamo kwifashisha abajenosideri ba FDLR, ibyatumye ikibazo kirushaho kuzamba. U Rwanda rushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibyatumye amahanga ndetse n'iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo barushaho gusakuza basaba ko izo ngamba zakurwaho. Ariko nanone u Rwanda rukagaragaza ko kugira ngo izo ngamba zikurweho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye bagomba gukora uko bashoboye bagasenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Ibihugu bitandukanye byakomeje kugenda bijya mu mujyo w'igihugu cy'u Rwanda mu gushyigikira ko umutwe wa FDLR wasenywa, kandi ibibazo biri hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ko byakemurwa n'ibiganiro bya politiki aho kuba inzira y'intambara. Igihugu kimwe cy'Ububiligi cyo cyahisemo umurongo umwe wo gukomeza gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, nicyo gihugu cyarushinjaga kwihisha inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo bibazo rero byaganishije ahabi, kuko ku munsi w'ejo u Rwanda nibwo rwasohoye itangazo rugaragaza ko rwanze cyangwa se rwikuye mu masezerano y'ubufatanye n'inkunga z'Ububiligi. U Rwanda ruhitamo kuzihagarika n'inkunga zakabakaba hafi miliyari 140 mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. None rero itangazo ry'itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho ni ku bibazo biri kwera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo rero basohoye inyandiko ndende igenewe abanyamakuru. Ni inyandiko n'ubundi ijyana n'ibibazo biri kwera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki iri tsinda ryasabye impande zombi, niki bavuga ku bijyanye n'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batangiye bagira bati: itangazo rigenewe abanyamakuru ku wa 19 Gashyantare 2025. Ati itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho mu karere k'ibiyaga bigari ICG riyobowe n'igihugu cy'Ubudage ryatanze iri tangazo ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho mu karere k'ibiyaga bigari rigizwe n'intumwa z'Ububiligi, Denmark, Ubufaransa, Ubudage, Swede, Ubusuwisi, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ryagaragaje impungenge zikomeye cyane ku bibazo bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ryibukije ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iki kibazo. Bityo rero rikangurira impande zose bireba kwibanda ku nzira za diplomasi ndetse no kugana mu nzira z'imishyikirano, aho kugira ngo barusheho gukaza intambara ishobora kwagukira mu karere. N'iri tsinda ribona ko intambara itakigera ikemura ibi bibazo. Iri tsinda mpuzamahanga ry'itumanaho ryemeza ko rishyigikiye rwose byimazeyo gahunda y'ibiganiro biyobowe n'Abanyafurika. Ibi ni bitandukanye n'igihugu cy'Ubudage hashingiwe ku masezerano ya Rwanda na Nairobi. Ati turashimangira rwose imbaraga zirimo gushyirwamo na Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mushya w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, Joao Lourenço. Ndetse rero ntabwo ari wenyine bashyigikira, ahubwo banashyigikira Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Ati twashyigikiye rwose icyemezo cyatanzwe kwa 14 Gashyantare 2025 n'akanama ka AU gashinzwe amahoro n'umutekano, gasaba rero isubukurwa ry'ibiganiro bidatinze n'impande zose ziri muri ibi bibazo, haba uruhande rwa leta, abasirikare n'abatari abasirikare, harimo n'umutwe wa M23, bigendanye rero no ku masezerano ya Nairobi na Rwanda. Itsinda rikomeza rigira riti twamaganye bikomeye rwose ibitero bikomeje kugabwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 Alliance Fleuve Congo ushyigikiwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kimwe no gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu n'umujyi wa Bukavu ni ibintu mu by'ukuri biduhangayikishije. Turasaba M23 AFC guhagarika ibitero byabo ako kanya no kuva mu bice byose bafashe, harimo n'umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Goma.
ubufasha ubwo ari bwo bwose butangwa n'imitwe yitwaje intwaro bugomba guhagarara ako kanya. Kandi rero turasaba ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yandi mananiza. Ibi bitero bikomeje kugabwa na M23 AFC birahungabanya imbaraga zishyirwa mu nzira z'amahoro mu karere ndetse bikanadindiza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe n'inama yahuriwemo n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC kuwa 8 Gashyantare 2025. Imyanzuro yashyigikiwe kandi n'akanama ka AU gashinzwe amahoro n'umutekano kwa 14 Gashyantare 2025 bakomeza bagira bati turasaba impande zose kubahiriza agahenge nta gutinza cyangwa se gushyiraho amabwiriza, ndetse rero turanasaba imitwe yose yitwaje intwaro M23 nayo irimo gushyira intwaro hasi no gusubira mu biganiro hagamijwe rero guhagarika urugomo no kurengera abaturage b'inzirakarengane. Iri tangazo rikomeza rigira riti twamaganye rwose mu buryo bukomeye ibikorwa bikabije bikomeje kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Bati kandi turashimira ko ari ngombwa ko ibirego byose by'ubugizi bwa nabi bikomeje bikorwaho iperereza ryimbitse, abahohotewe bagahabwa ubutabera n'ubufasha, kandi rero ababigizemo uruhare bagashyikirizwa ubutabera. Uburenganzira bwo kugera ku butabazi bwihuse bugomba kubahirizwa nta mananiza. Itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho rikomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku birego bijyanye n'ihohoterwa rikabije kandi rishingiye ku gitsina. Itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho ryibutsa ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ifite inshingano ya mbere yo gukomeza gushyiraho ubuyobozi bukomeye mu burasirazuba bw'igihugu. Ntabwo twifuza ubuyobozi bushingiye ku mutwe wa M23. Kandi rero iri tsinda rirongera gushimangira ko rishyigikiye bikomeye cyane ubusugire, ubwigenge, ubumwe n'ubwuzuzanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati twongeye kandi rwose kwemeza akamaro k'ibiganiro by'imbere mu gihugu bigamije gushimangira ubumwe bw'igihugu cyane cyane binyuze mu bufatanye buhabwa ubufasha kandi bugatangwa n'amadini n'amatorero. Itsinda mpuzamahanga ry'itumanaho rirasaba impande zose mu karere k'ibiyaga bigari kwirinda gukomeza ubushyamirane bwa gisirikare, kwinjira byimazeyo mu nzira za politiki y'amahoro, gushyigikira ibi bibazo ko byakemurwa mu nzira za diplomasi ndetse no gushakira umuzi w'amakimbirane amaze imyaka myinshi, no kongera imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano, ubufatanye yashyizweho mu mwaka wa 2013 agamije kugarura ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere kose muri rusange. Ngayo nguko rero ni iri tsinda mpuzamahanga ry'itumanaho ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye gusaba ko umutwe witwaje intwaro wa M23 uva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwose wigaruriye, harimo ikibuga cy'indege cya Kavumu, Bukavu ndetse n'iyo mijyi yombi bakayirekura. Ikindi kandi basaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubizaho ubuyobozi bwa gisivile mu bice byose kuri ubu ngubu bigenzurwa n'abarwanyi ba M23.